Mama kwaba bi ma ha eye bedwam dwumadie so Adom TV na wo hye no na se de kan bo wamane no oman hene kwabena asante ene de bokrata no de aba nyina ekura no ode ba me so me de online portals awodo no me de mu amane ye be hyase adomonline.com na ye de ama oman machi Bilo di bobo. O hwe TV ahwa. Come on, Marty. Watch TV. Asha. Very good. Very. Ayo kwa. Hey, I take comfort me chia. Me chia mama as my Joshua. Mo Samson obre yo. Hey, eno akwa na mu se so for me kan Samson say enye the line and the charity no. Now Fred be ma ba ku bi ba e. Ano be twa na we de me hu ide. Samson. Emenyina ti say ye nua be ya. Oh so asase. Hey! So want to be a dancer. Hey! We dey me mo achi abuna pokuya toma. Ahwenie, sorry. About baby for friend ahwenie toma. Nti uti kan dey ntia na ka toma ne say o na wati kras. But ahwenie no Oma aye ni bibibi na ma for de no nti o hosa akeke nsem ba kane wo kwa da e chen de de bobo so kras emu anso na na e wa hwene pa ye nkasa ahwene pa bi won so enkasa o e ba sia oyiwa no se ya oba kasasa ono nko na etwa ye zebra cross yi mu a mi do nyame mama do nyame na to mu fa nche no so try your cross ni mu a mini aye bre o wiase o oh man wo so obi ni ho kani abre twa ko hey abra bokuya oh ko fo de mu ade ye o oh Dr. Brown ya chiao but is a down there see obe in the park na is that correct nkoko sports washase oh good na nwa wan say nkoko sports stadium kwa na wo yo say Price of Brighton's Park. It will yen me at the same time. Okay. Okay. Nyame adom. Obia onim baba kankan no Boba FM ka sports ko United da no de achi. Ye stadium ye basaya no mokọ ball yi bi wo ye villages ne ba ko mo ba no benya kwanhia. Ene baba kankan ni ehwe ne nkwa. Nti nkokọ sports stadium no yade bia edakọ ya koma so pa. Okay. Ya koma so nti Dr. Brian de ye nim aseda ye fama no. Na de ye bom pai ne say ye ebre ode man ho so bewie stadium no. O wie ma ye na price so de no so mfa nka ho ban sa ye bo homa ye bo nkokọ anase ye bo price so. Call United. Na mo so man si crash for what I say pam store for na you na say Kwa West Tamimu Halidu na ya ban crash pani Halidu Tamimu Halidu Kwa West Tamimu Tamimu and assembly members Tamimu assalamu alaikum alaikum salam ina babanka hodi Alhaji baba ya take kasuwa nagode unte ye musu akasa o Musu akasa o nagode otiaje nagode de say bia nagode eti Alhaji Yusuf nagode mama nchechire mu Alhaji Pombia mama nchechire Alhaji Pombia zuani ka mu akwa tori ya kaka o say mama we dey nka ho it's about what to do the work out every day brother play because I a big game on Adom TV multi TV so baby I'll be at you yeah the serious show of Muma I just say you are starting the day on a good note it you to be good are one to go you know and young kwa na debia na ultra just also for serious show of Muma now for your man so mo control so and I mean next week if I should say yeah next week already more muntimi yire omunsuya de na omo monkakai honhoma de omusuya na bebe mama motimi atworo ne yasre de bia da edifa nso ha yetwetwetwe mu ayenye yentwi nipa so na nkwada dodo na hyebre ss akwa ti ebesre say vigilators so security agencies so why for bia or part of this bia no obia nye careful na bia nkotot go omuni ye dachi obi ntimi mbresa na obi amane emesa obi ma enkofa san bia emba the worker daily graphics say he da me yekoti avana no me dey ba ya we dey we ochinachi ya na yeko de ko ene o mpacho
Asempa FM UCL fan day. I see. The so him say o hye me a me anankasa no originally no Hala Madrid. But because Madrid and to me amfa kwata anya nkwanti but still ye gina mu ye bekwa kwata o meche ye Inter Milan and PSG and na mo e de hye so na ye kokɔ no fita no pa no moche kosi anadwono ndu a match ni nyina beba na wieye na ye hunu se PSG wabro Inter na omososo no aja UCL Cup no omafa bia kita enra na meba junior kas mommy na adenti na wo pese PSG win because ye nyina no ye Hala Madrid and Mbappe ni hono muko win sa na yesta no si o mabre nto mo fa ba konko ana Larry o se den se no me da se enti no nyampo a mementa ficha no pa no wotwe kwa kosi anadwo de ye wo ho obi oba last year no hunu se dia e ho ye nika nti ba Jesse bia wo bia se ye Inter de se ye PSG se ye Hala Madrid se ye Dortmund team bia de man na ya poto ye Chese enti bomodi ane bra ye nyina ye be wo hono mo na games be doso ye nkase ye kotena hono ma enwum wo ho ye be games na watwi dwuma de ho ane ye be no casual sports arena e hono be ye no ti na activities no midday news ye be ye afiti Havana ma ye hia ye be yimfoni ye be di asa ye be hwebo ye be sego na man go ni basa na cheso bie hage o ba atu chese babia me judio o muni media go ni basa babia ye be hadisa eyego na ni da ho say eyego ni nyina mu eyego so e di ago ja bi o chi eyego very necessary eyego hey nyoma ekoso Ghana say football mu nyina so ye kotwe current eyego obi ba no obi ye target pass go ni ba ho no be fa ani je ne basa so abo o chese ye hia na yenye ne wate me da call Ramsey site so na no pe ni akọ de ekoso no Ghana for ade hia mo so mo twajo na ebi ni mo susu so mo won krata mo kwan so mo timisi eye edan mo si ho no na regional minister so ne pen focus dey bi sa bia we dey wo krata wo ni krata o enye ho asem ne be ka wa ibebu dan na gu wo he ba bi e bi dan na duru pa na ye dwiri gu for sometimes you're asking yourself say eye de ne ye hwe han e ma nipa akwanya e kodu sam pempen so no se ye ntu sa na mo wezu a ensuo ho asem etobiri bi ada enipa dodo na ete sa bia ho ne Ghana ye beja nsusuanso a enye papa it's a better pill. But lessons that needs to be learned, you know, the most important thing. Yeah, and I pay me free Ramsey site at the Abracosins and the team, you know, about what the sound common, more rem there. But the bigger picture is that Ghana is benefiting. The lessons they say, Nipa, a year, high, Emma, Sadi, with me course, you know, a such bang and a wa. Most of them might not come back to life again. Every bit me a bitter against Ghana. Yeah, so that's how on mind be I am a no crane mra that's how far we can go. It is when I can say no. Yeah, they are not cancer because they are normal. Okofie bi musisi a enipa omo investment in our media kosisi sa dan or sa bia onyina yegile no. You have no idea. If you are say D, obi adwuma wa anye ni yi nti hwe wonsunsuan so a. Abrantin munya for ba say McDonald. No abuko to do part say yes pen say. Yes. And you see and hear. Now betia say bri bia de ka asem kire wa tie o. Nyese amanyosem emfa nkotare NDC ho dabi enyesa eno na eme ntimi nya solutions no ade no enye obi kana panta is enye ne dew regional minister enye ne de se wo aba no girigirigiri e bi kro abeko na ne busuani e wo mpe ba ba obugu ya ka ye last commission for e ka ho ye Ghana police service worker ho omunyina forestry for yi assembly for nyina obekom o hwe anhye na onipa ndiko nya krata nya akwanya amanyosem yi obi agya adwuma onye obi agisika okotikwa it we have to start resetting that mindset na idam say minister koye no panyi ba ko hon ma oye forestry pejefo amo ma si adane papa etu so ba bia mo we dia hade mo ye okay ahade na waje 20,000 na waje 30,000 na waje 5,000 and minister ya de mama ni gie say was it we second time and Crawford you search any pa ba ko no so say waje mu sika chom so ba bia mo won ye nti sa panyi ye kana semi ehwehwemu bekoso what discard mani pa no the assurance say ba bi otene ye
at the end of the day, you see the buildings are ever down. You don't want to pay. Obi a roofing and want to pay. Just a plaster. You're draining in a good form. You don't want to pay because you can't see the other because be a man yourself, you know, be a subject to be so. Say, who could demo iron rods and count to be out the other from a you're good for man. The album said, no. You'll be so better. You'll be so better. Obi negligence, no. Yes, you're carelessness. Yes, what dear man. Na minister kasa na besa busumi mu ani a president ko ho mo mutumi so bia wasi dan yasin so kwa mu busumi mu mo ko dirigu ye no chese gidi o ma sanso asi biem nti no na we so bia besa ya no say abena de besa ya no say we a ye dwiragu ya anya careful a ni pekuo fufuro ebesa befro edan fufuro asi ebasa bia me anopemu fa nche ebasa be jonyame omane mu tira be de One said the engine I boas ampa except fantasy a junior in egu. Ya wie no, na abena pokuya no no chain mrana Ghana mrana. On do akupijan there is no. And then near Jana near Heno. That is the fear. That is the fear. Because aban be call ye bebu agu ye be say ye be etie pam ni power circle ni kumase nyina ye daja ye damu nyina mase be yo so no. Ba be wie ti. O masamba o man o masamba. Oh, o masamba. Baby I can see overhead you so any tudum line no more the two na circle new plan ya de o masamba kaso akra de akoda ne ntokwa ma nipa enuma prepare agye for so mo ntia se ma task force ni police for no entuom ntia de me me hwase ntokwa o ma prepare na wote ana so de bia Ghana nkoso a Ghana ne be da nkoso what country is this so wadwen na mpanyifo no so mo aye nyesa de a de yetie na yetie ya. Well, Ability, we'll rush through online stories. No, wait a minute, I'm quick enough. Now, so AdomOnline.com and paying a woman ye say post for a day at the say at Musa Emwa. Na penye bia ye obi edeka dra no e wo malam janse honum no wo mo enhwe na wontumi identify onipa no sanso e na wo mo akọ abelempe wo mo kyese obi afimu wawuda ho na obi anim no so ofiri he so de sense tesen nti wo sese adofo emwa na no so montumi identify na edanchen so a obeka ya June 3rd disaster atorenchema to my Ghana circle haya nsu yiri ene eja na omo a omo hukodi mu a omo di nsenseme no e de sobo ebo aban saban to majeje mu enfie dunie omo tekitame enti jame na joy news so e na omo chese de MPP for atitafo ni bi e de ye nuabema Abdulatif e wo police headquarters no antwaye yetie wo sori ye waso TV wo hye wutie se bekasa nti ye ka na obewie na wo boyen ya na mo anya de nti MPP for mpanyifo no mo supporters nkasa pa no so ho asem e wadomonline.com ye respect Gabriel so asem e da ha Chief Justice suspension no na ebi kase ni ade no kra won resign no pede ba bi ntina e no che se e personal decision e yo no nkasa gina ye wo so si se ode adwuma no beto ho anaso emra no obetwea akosi ase e yo no a ni decision wo se ode e adwuma ti o man adomonline.com. Well, yeah, that's so the Daily Graphic any man we say tax exemption irregularities hold public officials accountable. Penny Pabi na to for PwC Penny Pabi partner na to for say we na to ho nsensem I won na say say shase aban mu nipa public service for mu nipa ye show mo say say sintonity mo mbe yisema no enim happen say the abnakan CJ ho nsensem no still court battle apia go ba bi kra afei era sector pekane NDC appension no oya finance minister or there to you say ye koje bosia ye nye bosia be ba be ye adwuma e de mfasode and bebre eye oman Ghana National Media Commission ene yate eye committee na 18-member committee a commissioner ne board ye ma me Professor Kuya Brichum ana edan ebra na it two times any man so e dey say me can Wailing Teeth National at Ramsey side and Egosinsia at the San Community be wrap up for us oman ye da say oman hene kwabna santie dia me so beje so ene abena pokua when near Bedroom Jubadi and a wuti no dia kan to so agokansie eba na afia ho sepe ye de beto so sa akosi se no nkro beba pansema no aduonu num yada wase se wagebre akan ho ye basisia